Korona? Gerek mi öyle şeyler? Ya badok açıyor. Nazlı, senin o resimlerin şimdi öyle pek gelişmiyor. Olsun. Kaçıya bile badok? Kaçıya bile saç için? Ne kadar fiyat? 150? Nazlı al elmazcık haberdin ya. Ya mavi soyu yoktur mavi. Elmas. Bir. Nazlı senin yüzün öyle yıltırayı Hatice'nde. Yani yıla öyle olur da güzel resimler yapmak öyle kızım. Niye kızcığım benim? Ben bilmeyeyim onu tatandan sor. Ben bilmeyeyim. Tatandan sor. Nazlı elmazcık alma o saç koyan şeyini. Nazlı. Elmaz alınız başa koyan şeyi. Так, все, я начинаю. Считаем до скольки? Какой до 10? Ребята, до 11. Поехали. Итак, все, начинаем. Считаем. Nazlı. Elmaz alma o başa koyan şeyi. Gülgülü. Elmaz yanında. Onu al. Elmazcık öyle bir oldu öyle. Elmazcık sana gülgülü öyle yaraştı kızım. Так, давайте мы начинаем. Итак, считаем до скольки? До 11. Поехали, считаем. Раз. Нет, все вместе. 3, 4, 5, 6, 7. Ben bilmiyorum akça Nazlı'da. Hatice. Tez yürünün şimdi kuryeşi çıkaracağımız. Anda kuryeş başlanacak şimdi. Hatice bak sen ona kanda koyacaksın. Tez olunuz bizim. Daha kitapları gerek çıkarmak tez olunuz. Ребята, за мной не надо стоять. Давайте немного назад. Еще дальше. Где твой розовый? А где твой розовый? На, розовый. Вот это еще хочу. Ребята, подведитесь немного назад еще. Двигайтесь. Я почему зову девочку, сейчас увидите почему. Трюк специально такой. Будьте моя золотая, ты еще совсем маленькая. Elmazcık öyle dil verildi mi şu? Это хорошо. Так, где у нас... Elmazcık. Elmaz. Так, ладно, подождите, сейчас все скажут подстава, пожалуйста, побольше. Nazlı kızım. Yeter kızım. Bu yer şağlısın sen öyle. А теперь самое интересное. Для этого нужна обычная палочка. Цветная. Держите. Bilmeyeyim Nazlı'dan sor. Половину ушли. Ya bu kaçı? Yeter dedi tata oldu yeter. Yeter dedi tata. Tayacıklar. Ya bu kaçı? Dan gerek Nazlı. Kurdan ne kadar çok gerek akça.
Yok. Ya bunu da alacağımız. Bunu biz söyledik. Bunu da saydınız ya yok. Ha, bu kaç şey istediniz? Allah bunu da Nazlı. Oldu elmas bunu da alayım yeter. Hani elmasın saç koyan şey elmascığım. Elmas. Ma kızıma bunu koyan da ya ben özüm koyayım. Saçına koy ya o tatan alan şey. Timiyor şeyler. Oldu. Başka bir şey almayacağız. Elmaza koy başa. Abları her şeyi koy. Klaskanın içine. Elmas kire bunu açayım. Sen başına koyayım. Açarsın. Gözlükler yerine onu giyersin. Nazık yakşı koy yakılmasın bırşı kızım. Getirirsin ha başına. Çolkasına ha toplap. Elmas tokta. Elmas. Bak bana Elmas. Elmas bak bana. Elmas. Bana bak. Bak bana. Kana nasıl oldu? Bak bana. Doktor koca başına. Bak Elmas. Abliye. Koca başına kızım bakarsın ha. Aa o şey. Aha. Ya bile prensesi suyları yoktur başka. Nazlı. Sarı suyunu al, sarı suyunu. Mavi suyu yoktur. Bancık çalışmayın Nazlı. Gece onu yakarsın, odur bir korunuyor, anladın mı sen? Biz kitaplara bakar Nazlı. Mavi suyu yanmayın. Men gittim oldu. Men gittim. Elmas. Hatice Elmas geliniz. Nazlı giy başına badok. Nazlı yürüyüz kitapları bakar. Nazlı kitapları bakar. Handa kitaplar. Kitaplar handa. Elmas gel bunda. Elmas bunda gel. Buna böyle sonunda bayramın biz plov başladık balacıklar. Bayram plovu öyle kızım. Lezzetli. Siz beğendiniz sıcak ama öyle. Şimdi hepsi aşağı öyle kızım. Nasıl son bayramı beğendiniz?
Так, давайте поддержим бурными аплодисментами наших барбистов. Аплодисменты. Победителю и участнику. Еще раз, 5-6 лет по просьбе, вот. 5 лет, снимай тапочки. 5. Категория весовая не подходит. 5-6 лет. Еще кому есть 5 лет, кто хочет сразиться с нашим вот таким замечательным джигитом? Вон вышел. Поддерживаем аплодисментами Гульпериал Душлар.
Переходим к следующему. э, 9-10. Заключительная пара в 9-10 лет категория. Заключительная пара. 9-10 лет. Начинается категория 11-12 лет.
Антон, а что, ворот мы уже не знаем? Ничего? Я не знаю. Одну категорию не закончил. Мама, я походу туда подписала. Куда? Туда подписала. Следующая пара 11-12 лет. Там он берется. Видишь, опять вперед кого-то задвинули. Записанная пара, категория 7-8 лет. Готовимся, ребята, кому 13-14 лет желающие. Ань, давай, ладно? Может, еще не исполнилось? Я Эмиль? Мир сзади остался. Амик, давай! Иди, смотри, сейчас не достань. Давайте втроем. Три сестры. Давай. Амик, давай. Амик и Фунника. Амикхан. Давай, Оглом, давай! Ну ладно. Заключительная пара 11-12 лет. Асан! Асан!
Так, переходим к категории 13-14 лет. Своих посмотрели, что-то скучновато. Давайте поддержим наших участников бурными аплодисментами. А потом колесик, а мама заводила в коробку. Аплодисменты. Смотри только, чтобы тебя не шибанули. Пойти хочет сесть на край батута, как все сидят. Сейчас уже на это он же стоит раз. Это ты без очков не видишь. Ой, а где я сидела, как раз прямо уже палатка не прятала. Нам так чуть-чуть. Мужчина раньше была. Женщина иногда поставила. Нет, никуда их не поставят. Нема схемы даже. А что еще? Всего максимум. Я миг где-то был.
mis gibi uçarım sevgenine. Ayaklarım kesildi yar seni kor gelmedi. Ayaklarım kesildi yar seni kor gelmedi. Sarhoşum ben. Uykuma gelirsin, gecemiz bitmesin. Uykuma gelirsin, gecemiz bitmesin. Horazlara söyledim ya kendi bekleysin. Horazlara. Я не знаю, стоят на буфете. А? Нашла Елена, я хорошо нашла. Заключительная пара. 9-10 лет. Начинается категория 11-12 лет. Там? Хотел бороться, но уже не знаю. Не знаю, только одну категорию не закончил. Пить? Мама, я пошла туда, пойду сяду. Куда? Туда, пойду к крыльям. Следующая пара 11-12 лет. И там он берется. Записанная пара категория 7-8 лет. Готовимся, ребята, кому 13-14 лет желающие. Ань, давай, ладно? Мир сзади остался. Амик, давай! Иди смотри, сейчас не достану. Давайте втроем. Три сестры. Давайте. Амик, давай. Амик, Амик. Дай мне фанки. Давай, раз, два, три. Когда начнется? Амикханом, Заключительная пара 11-12 лет. Асан! Асан! Алимран, Так, переходим к категории 13-14 лет. Сайгулы Савле, что-то скучновато. Давайте поддержим наших участников бурными аплодисментами.
Аплодисменты. Пойти хочет песня прямо тут. Сейчас уже это. Он стоит просто. Ну, ты без очков не видишь. Я хотел бы попросить вас освободить, пожалуйста, эту площадочку. У нас еще есть выступающие артисты. Я попрошу пройти вас по двум сторонам наших матов. Ne kızım? Yür yür. Ya, tataların kanda tataların. Nazlı tatalar kanda? Ular anda içinde. Mana Nazlı? Nazlı. Yok biz kes saçını yapayım. Gördünüz Nazlı da dil veriyorsun. Azıcık öyle yaraştı sana. Mavi sana öyle yaraşıyor. Öyle yutrıyor. Balacıklar nasıl siz bilgindiniz? Bakınız Nazlı'nın burada Elzay'ın Anna. Elmacık da kırmızı böyle. Doğutanız ben sizi görmeyeyim. Yürü bakayım Nazlı kanda gitti. Aleyküm selam. Elmas. Nazlı kanda. Nazlı. Tatan anda çıktı. Kanda gitti Nazlı tatan. Kanda gitti Nazlı tatan. Nazlı tatan kanda gitti. Yur, kanda gittik, yur. Хана, разумай, ну сранен. Вот даже если что-то ручками не хочешь. Как можно это делать? Надо это... Ладно, пошли домой, я
Все вышли назад. Бегом. Mickey Mouse. Mickey Mouse garip oldurdu endi. Handan sen aldın ular. Handan sen onu aldın. Nazlı. Bir dur bir. Hatice yanda. Победу одержал Фундаментов Марлен. Çünkü bir gün gelir sizin bu kaçıklarınız öyle kızım. Ya Hatice yandadır. Çünkü gerek etmek. Hatice'nin elmas kanda. Satıcılara. Niçin? Çalışmayız. Ama çalışma öyle. O öylesi coymak. Onun için oğlum mulkundan koyup yapmak öyle kızım. Yapıp koymak. Pek pahalı. Ne kadar? 300. Ay ne kadar çok. Hani elmacık da yapsın. Diye kız tut kızım. Puskacıklar, puskacıklar. Ay elmacık da çok küçücük sayıcıkları. Hani kim tutar balacıklardan bakar. Da. Kit mi? Tatası aldı onlara puskacıklar yapmak için böyle oyuncaklar. Şimdi onlar puskacıklar yaparlar öyle kızım. Yürü anda balacıklar da sevinsin. Yürü balacıklara yapak. Balacıklara yapak. Yürü. Yürü Nazlı'ya. Hatice'ye kanda gidiyorsun. Hatice'ye. Elmas bunda gel Elmas. Tepeye yap tepeye. Razgon ol razgon. Yap. An oğlum. Uçunuz yapacaksınız. Geliniz. Elmas gelsin Elmas. Çokça yapınız balacıklara çokça. Hoppa. Dan Hatice dan. Шиши. Hana Hatice. Hatice ben burada çıkarayım sizi de kızım. Hatice Hana dan çokça yap. Зарема она была. Самокат. Nazlı. Nazlıcığım. Nazlı yürün sen de. Nazlı yürün sen de. Böyle güzel bayram geçti balacıklar. Öyle. Sen bilirsin oyun bitti. Sağ dokunmuyorsun. Elmas kanda. Hepsi şok. Elmas endi gitti Nazlı tece kızım. Buna değil, mına o.
Ana bu pленочкой açmayın olmayın yavaş. Yap Tici yap Hatice Tici. Yapay yapay to'xta. To'xta. Ну bitti endi suyu. А ну, идите здесь. Yapay o kızım Erşin ne siz? Men uzoqcha turayım bakayım nasıl yapasın. Siz durunuz yerinizde. Gördünüz mü balacıklar nasıl güzel bayram oldu. Bayram endi sonuna yakın. Bayram endi sonuna yakınlaşıyor kızım endi. Ne oldu? Endi bitiyor bayram kızım. Ha? Elmas! Elmas! Nazlı. Nazlı yürünüz ben sizi fiksikle küçük yapayım. Fotoresim fiksikle çıkarayım. Ay, olmuyor, olmuyor.